Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli još jedan Dvuc Coins tutorial. Evo danas ćemo raditi na tome kako napraviti web stranicu. Počinjemo sada sa ozbiljnim poslom. Mislim da je prije ovoga obavezno bilo pogledati ova dva uvodna videa. Prvi je video bio baš uvodni, drugi je bio kako registrirati besplatnu domenu i besplatni hosting. Nakon što smo registrirali, znači domenu i hosting, pogledali ste na video zapisu kada je pisalo da smo registrirali. Nakon što smo pričekali 12 sati, otvorili smo ovaj mail koji smo prethodno dobili. Znači, idemo tu na control panel da se registriramo. Znači, ovdje unosimo sad našu adresu, našu lozinku. Evo, znači, registrirali smo se, idemo, stisnemo jednostavno control panel. Switch. Evo, tu su naše informacije sve. Mi se spuštamo dalje do auto installer. Evo, tu vidimo mogućnosti koje nam pruža ovaj hosting i domena, ovaj davatelj tih usluga da instaliramo. Mi ćemo instalirati WordPress. Evo, znači jednostavno upišete administrator username, ja vam preporučujem admin. Lozinku isto stavite koju želite. Stisnite install WordPress, ok. Evo, znači sad čekamo dok se instalira. Znači kaže da nas će biti instaliran na dvuccoinstutorial.uhost.full, a da bi se mi kao admin prijavili, znači moramo ići na http://dvuccoinstutorial.uhost.full.com/vp-admin. Pa znači idemo prvo na našu web stranicu. Evo, kao što vidimo, naša web stranica više nam ne izbacuje Google da nije pronađena, već nam izbacuje neki blog. Ovo izgleda jako amaterski za sad, pa mi ćemo to uređivati. To ćemo pogledati u ostalim videozapisima. Znači, što je bitno kako bi se prijavili, znači stavljamo crticu vp-admin. Izbacujemo novi prozor gdje se registrujemo, ubacujemo admin i našu lozinku. Login. Evo, kao što vidimo, logirani smo u WordPress. Hvala što ste gledali ovaj video kako instalirati WordPress na web stranicu. Pogledajte moj sljedeći videozapis u kojem ćemo raditi o tome kako promijeniti ovu temu, kako promijeniti ovaj predložak na WordPress, znači da stavimo drugu. Hvala što ste gledali ovaj video zapis i doviđenja.